Jedan od primjera da i srpski poljoprivrednik može da ostvari rekorde u prinosima baš kao i bilo koji drugi farmer u Nemačkoj jeste i nedavno sklopljena saradnja između jedne nemačke fabrike za proizvodnju pasterizovanih krastavaca i naših povrtara. Ovdje je reč o gajenju kornišona, ali po nemačkoj recepturi. Lehel Šuranji iz Sente od ove godine odlučio je da na 12 hektara gaji kornišone. Kao i mnogim drugim kulturama, i kornišonima ovogodišnje obilne padavine nisu donele planirane rezultate. Ali i uprkos teškoj godini, oni nisu bili zanemarljivi. U julu mesecu, u jeku sezone, dnevno se bralo od 20 do 30 tona kornišona. Koja je otkupna cena kornišona? Pa zavisi, ima 7 klasa. Prva klasa je oko 80 dinara, a 7. klasa je to 4 dinara. I šta sve podrazumeva taj ugovor sa Nemcima? Oni vam daju svoje mašine, mehanizaciju, kompletnu tehnologiju, vi im predajete rod i onda se jedan deo odbija, ali tako, od zarade? Pa da oni daju traktor i platform, to ide kao zakup, ima jedna cena po hektaru i to odbije naravno od krastavce i sve tehnologije, ona dolazi svaki nedelju dana, 10 dana, zavisi kako treba, šta radimo i naravno pomažu. Bere se svaki dan, bez izuzetka i vremenskih prilika, jer kornišoni ne postižu cenu po količini, već po kvalitetu i klasi koji pripadaju. Svakim danom kornišoni postižu sve veću veličinu, pa je potrebno da se bere svakodnevno, da ne prerastu određenu klasu. Ukupno ima 7 klasa i važno je da što više ubranih kornišona bude u prve 4 klase, koja i donosi zaradu. Za sada na 12 hektara Lehel ima 2 platforme za berbu, ali su potrebe za još jednom sasvim opravdane, pa je tako za sada razmak između berbe na svakoj parceli najviše 2 do 3 dana. Jedna od velikih razlika između Nemačke i Srbije kada je u pitanju proizvodnje kornišona jeste i produktivnost radne snage. Pa jako velika je razlika, to izuzetno. Tamo 24 radnika plus vozač, u prosjeku od 7 do 9 hektara uradila 3 dana, 2,5-3 dana, a nama, ja na primjer za jedan platvor 6 hektara, meni treba isto 3 dana, samo treba 60-70 radnika. U čemu je problem? Ne znam, oni jednostavno brže radi. Tamo 24 radnika za 10 sati, od 11 do 16 tona svaki dan bere. A kod nas je od 5 i 6 tona. Od sledeće godine u dogovoru sa Nemcima, ali i drugim povrtarima iz okoline Sente koji su izrazili interesovanje za proizvodnju kornišona, Lehel Šuranji planira da oformi zadrugu. Napravit ćemo ugovor, ali ja sam tako razmišljao, ako i oni htjeli i mi imamo dosta seljaka tu u Senti i okolini ko hoće to da rade, onda napravimo jednu zadrugu i više površine možemo raditi. Sledeće godine neko kada bi se odlučio da gaji kornišone, šta je neophodno? Koja je minimalna površina koju treba da ima? Pa minimalno je od 4 do 5 hektara, to je onda dobije jedan traktor i jedan platform. I jako puno treba raditi, to moram unaprijed da kažem, to svaki dan, to nema subota, nema nedelja. Mi skoro od 15. juna smo počeli da beremo, mi 2,5 dana nismo radili, 2,5 dana. Mi bilo kako pada kiša, mi smo radili. Lehel je jedan od malobrojnih koji ni za korak nije odstupio od nemačkog recepta za uspešno gajenje kornišona. Išao je dosledno od preporučene količine semena, đubriva, prihrane i zaštite. Na đubrivu nije štedeo, koristio je najkvalitetnije đubriva norveške kompanije Jara u formulaciji 13-13-21 kao osnovno i vodorastvorljivo đubrivo Fertikare koje je dodavao kroz sistem kap po kap. Nemačka tehnologija primjenjena kod nas donosi i nemačku zaradu. U dobroj godini na jednom hektaru moguće je zaraditi od 5 do 10 hiljada evra.